Sarailo uona Lela wasola wangoto Niloto momo Usia upehele O aiwa ona upu ese Ma ima upe ana e iloa Lo ua lofa mo oe O ila upele ea Uta ilo uloto e Uana o oe ilo ufa amoe moe Sesula ea Ua tausi oe Pea hima seisi e whaalua ina oe Se saura lea, ngangana mai ea Na eta utino mai e Talofa A ole nei ua suia I la uva ai Ai sea e se I eta umai Kolonga Ea ita Le whainga o le whatu aina Ae mai se Tia ta whanau Ina ia o la malolo ina Manu e pia I le ao male po E sa ili mala Ta te musu I se aina Ne I o la whalolo O nei mea uma e te reiloa ina Te pasia upe a eita Oronga pea ita matinga ina ia sata itasi Yesu e se I e la vea I
solo te ao umanatu o te nofo pe ole a o walu se o faina ta na ole ta anau te manu ua awalu o te le toe sau Yesu ero ua ni faola La vea i mai i le matautonga Awa o le fili lea e faa mea ngamangi Yesu e o e manui ai Yesu e o e manui ai
le taimi o le ua 40 minute o lo toe o na tāle le Julai ono. E le nei tae fau, ia mana lei fo ia sa fau, le ngale lei, ma le lofa o le tua. Ratu fo il malei fo mai, ma le ala fai mai o le mawalunga o lo tātu utunu. Tau la fo i na mou mali atu le bong sa manu lo, ia ma tau to fo i to fanga e lo tātu utunu ia inga. Ia mai manatu fo nei taimi ua whabena fo i o lo tātu. A mole mawina, ia le pupula mai o fonga le langi ta wala le nei mātangu fie ia ma le nei fo i aso fau e le aso tofiri nei le aso los futasiri nei o le masina o me o atu fo i o le wa tātou ma futa wa fo i tātou polkalami whangasu solo usumale tau nei o se lang de lei ia mas e tulanga foi le matango fie le tau ma e pei ona tātou mōre moina. Ia pe a fua foi whamtalanga le lei ona tātou wanga iatu i nisi o whamtalanga mai le official vai tau e le o iei se whautuanga. Ia mai le o iei foi se lapta inga o whamalosia mai le official vai tau mo le taimi. E pei ona tuina mai le afo le lima i le tau nei ia mai le tātou official vai tau. A o leo te lenga o le soi ufitia se vai ngore langi au fa pe foi na timo i to ulu wa solai. Ia mai fio lolo foi le mamafa i pupo fa pe foi wila mafai de tili e nisi o taimi. O las falai le tai au le ale lei le tau se i vangana ai nai timu fa pe foi mana stonai o le amatele ina le lei wing o le tau. Taimi nei mora ngā te whale, ia para taimi le tai, tolu minute te se fulu le tai o nei, o lo wha mawina o le atoi pēle ele, o le atoi sua tu ia le tai, no winga o lai pēle tai le taimi nei, ia, mai le toi tolu minute le wha le vave o nei, le na mata pēle ele mai ei le tai, no winga e toi sua tu le tai le tolu minute te se fulu le tai o nei, o le toi pēle o le tai le toi iwa minute i le lima i le fia na nei. Ia, o se whamtalanga atua na mai le tātou official vai tau, ia, ma le afa le lima i le whawea nei, ia le sātuina mai ai le tātou whamtalanga na mai le tātou official vai tau. Hai maa lor whalau manuia, maa lor le soifua manuia i le tūlanga whai la tau ia le tātou o tiru, ngā le whai mai, ma le malei fua mai. Ma lo fore ngā rua i la tau lo o whita i tunga i ngā ruenga. I tiute ma whaiva i pei o ngā rua i mai ahi le whiawhia nawhi i a pore pō anu pō. Ia, sau le nei taimi, ia, taimi foi ua tūla lata, le taimi tau lunga i whatini, ia, le tūlanga foi o le nopia i ahi, ia, ma ngā ruenga sa whiangai mai ahi, e le whiawhia nawhi se i o mai nei taimi. Ia, mai ta pena foi le isi vaenga o le tātou tunu. Wa foi malu la tau e fale malu. Ia, e pei o le masaniai, wa sa uninga. Ia, mara nei taimi masani wa uma o le sa unia e sa moa mo le li. E la foi e kalesia e i fata fai taulanga. Ia, e ai le vaenga e masani o na ala fai foi malu. Ia, ma mori foi le taulanga i le tua e pēra masani ai tai au te tasi. Ma lo foi faiva le inga sa le vi. Ia, e mai se fatale fatu e le sunga fono i oi malua. E se arne vai aso malolo i su fono. Ma lo foi le on sai. Ia, wale pei o to nei tai au. Ia, taulunga foi le o le tau fiang tele. Ia, ma le whama moe la tau e peo na usu ia i le frontele i malua. Ai, olo iai le tātou sauni ngalotu, mo le tātou whai ngalotu i le taio nei. Tāpinaina le whionga le teakono i a whalaniko tamiano. O le teakono a le he kalesia kātoliko mai le whionga o malie. Ia, alo na winga, tale ono ona tuina atu le o le tātou sauni ngalotu
mai le te akono le kalesia katoliko mai le whiaonga malie.
I le suafa manu malo lo tātori o Iesu Keriso, o te whatalofa, maofa lofa atu le paia o Samoa e mese le tātu puleanga i le neiasu, malo le soifu manuia ma le langi mama. Ia o meia, si o tātu toe whaafo i la palapa o malo i le atua, sula i nai lo nā lofa mulo nanga lei, ia ona o lo nā lofa tau muli ma lana tau singa, e mese o rana puipuinga ia i tātou. O tātou taumanuia mai ai i le amatanga o le newa yaso. Tātou sisi whatasi fu o le mana malo Keriso i le suafa le tama, ma le alu, ma le nganga pa ia, amene. O tou malo le lalolangi, i nā pepese atuia i le atua. A fio maia nganga pa ia a fio maia. Wha malu mai lua nganga ia i mātou, a mātou whaile nei tāpua inga i a te oe. Tatala o mātou loto si o mātou whālongo i lau upu la a fola ina. Ina ia mātou langona ina le tāu o lo whina ngalo, ma le whea o le tala le lei mo i mātou le nei asu. Tatala o whaia a lātu i a Keriso lo mātou wari. Amene. O le a tātou pese atu i le tua i lona vi inga o saunia. Ia whatasi le li i mautou, o le folfolanga mai le vangalia pa ia a Ioane. Le li ia via oe. E vangalia Ioane lorom tau pe se furu ma le ono, folfola mai le whai upe e lua se furu ma le iwa, whaawau le tolu se furu ma le tolu. O le manatu au tu o le tala le lei, ia o tau loto te tele o au manu malo i le lalolangi. O le whai mai o le soo i a te ia, o le nei, o e tau tino mai lava, o e le whetalai mai le upu whātusa. O mātou ilo nei, o e sila fia mea umalava, e leo ngā fo i a te oe ina whesili atu se tasi i a te oe. O le mele o mātou tali tonu ai, na e maliu mai le atua. O tali atu Iesu i ate i lātou, o utou tali tonu mai nei ea. Whaauta, e o i le aso, o nei fo i ai, e tā ape ai o tou, e taitasi maalu i lona ainga, ai tu ua au e tok tasi. Au te le tok tasi lava, o wa ia te au le tamā, o whai atu nei me i a te utou, i nei outou maua le manuia i a te au. E maua outou le pua ngā i le lalolangi, ai outou loto te tele, o au manu malo i le lalolangi. O le tala le lei a le li, ia vi ia oe le li Iesu Keriso.
Aso nei whaamamalu ai le kalesia o au le lalolangi. Ia pope i ane muamua. Ta mapa ia na maletili. Se tasi o tō manu le kalesia na tūlai e te te atu ma pui le whātūtuanga o le kalesia katoliko ono o onga se o le Arian heresy na tūlai i le nawai tau. Na awina le tamapa ia ina ia whātal tanoa ma le tupu tautaua o Theodoric the Great e winga lava i le au onga se. Ai whemau i na whaafale pui nai ia pope ione mua. Mai nei ulava ina maliu ai. Na maliu le aso sifuru malivalu o me i le tausanga e 5 selau 2 sifuru le ono. Leo tātou whamaruina le so, le toa sa le fefe fina wina le whātūtua o le kalesia katoliko. Au le nao se na whātūlai mai ai i le vaenga a riu na latu te enai ia Yesu o le atua. They deny the divinity of the Lord Jesus Christ. Ao tau whai uai ia le mafutanga a Yesu maonaso. Na tatalo ai Yesu i lon tama. Na ia whetala ia. O whai atu ne me i atu tau. Ina i o tau maua le manuia i atea. E maua foi o tau o le pōpua ngai le lalolangi. A i o tau loto te tele. Awa o manu malo i le lalolangi. Tonu wawa haenga tāu o sauranga o tātori. A o iai i tau whai umo le lato mafutanga monso. Ai anga atu se i whaatino le tau lunga ino la ngā ruenga whaola. Se i tau nuu le koruse. Mōmua ia o tau manuia. Tasile nei o manulau tii. O le ngā ruenga tāla i ala tātori o Yesu Keriso. Ina ia maua e tangata uma le manuia. Ia whaola ina ma maua e tangata uma le ola. E leo whamawhaina e le ri o Yesu le maua le ola ma le manuia le lalolangi le nei. Ai o le manuia ma le ola whaavavau. Pape whio ni tātou loa. Ale toi mori maua ia Ioane le mta au pe tolu whai pa sifuru ma le ono lo whape mai. A wā whape lava o nā lofa mai o le tua i le lalolangi. O ia au mai ai lo nā tali pele tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua i a te ia. Ai e maua e ia le ola e whaavavau. Le ola le nā. Le ta pena i Yesu. Mā poa i ai lo nā uso. Ina ia lātou fina finau. Ina ia lātou maua ina. E leo le manuia whaale lalolangi. Awa e whai mai le mau. Se ale au ngai te maua ai le lalolangi e mau lo wola. Sau e lea o le isi vaenga lo na tolu o le tatalo le ri. O le whitalainga lo tātou rii o lo whape mai. Maua foi o tau o pua ngai le lalolangi. Le vaenga tāua lea. O le vaenga tonu lava leo lo avi ai le whapa mawha lau tātou rii. A wā o i le afua ai o no ese ma whaavai nisi o so o le tātou rii. Si le fia Yesu o le a whaata apa peina o le so. O no le a whaf whisa ngai ma whitai ai pēr ma pōpō ngā ma tī ngā o le olanga. Peita iane, ese le lofa o le tātou rii. Ese le lofo Yesu nei au mai lava lana whaamarosi. Nei me ne o whaavaivai
on so i ngā ruenga wa walawina i nā tau, na ia whetala i ai, a ia o tau loto tele, wa o manu mālo i lalolanga. Yo e Samoa ma lau whaafonga. E le eise vaenga o le evangelia, e le i o iai le whaatinonga o le ngā ruenga o tātori i o Yesu. Whapea mai, o tātou ngā ruenga fo i lea mo le tātou walawina. O le ale mea, tātou te maua, pe a whai tātou te le fina finau. Ini ia tātou whaatino ngā ruenga uma, o lo fina ngalo le tātou li ia i tātou. E leo wholofola ina mai Yesu, a mea o le ale aini whaafita hauli mani pōpua ngā e whengai mai tātou. Peitai, na ia whetalai i lona fina ngalo alofa i lona au so. Ina ia tapena tangata, tapena o tātou loto i taimi o le hao o mai pōpua ngā ma whaafita hauli. O le upumoni, ua maa ale le lalolangi. Mau a mata o no ia le whaatuatua sa poupou wai. Ona ua tapuni e tangata le whaitotoa mole atua. Ai ta tala atu le whaitotoa e whaau whale ai whainga le li o le lalolangi. Ma sa ili ai ma whina wai tangata i manuia o le nei lalolangi. Ai afta ia i longa whaafitau li ma pōpuanga. Ia wa sui loa le alawa. A le sola ese ma pōpuanga po le si o le taua. Se isa ili le pule. Se isa ili le pawa. Se isa ili manuia o le lalolangi. Manino lava le whaamarusi au o le tātori. Ia o tau loto te tele. O manu malo i le lalolangi. O lolo winga, e le ai se vai panoa o le olanga ele i o iai le tāpenanga ro tātori o Yesu. O puapuanga, o whaafita auli, po ni tof tofonga. O nāwaenga uma, wa uma o na ui a Yesu, ma ua ia manu malo ai. Aua tātou toi fefe, e whaafsanga i ma whaafita auli ma puapuanga. Awa o whaamanianga ma le manuia, e ui atu i puapuanga. Tātou loto te tele. Tātou loto te tele wa ua manu malo Yesu i mea uma. Ai mana o mia lo tātou tali tonu. Maola soa mafuta ma Yesu i taimi uma. O inale awala. Tātou te manu malo whaatasi ai ma Yesu. I otou loto te tele. Wa o manu malo i le lalolanga. Amen. Tio tātou te tātou. Lea tuae o mātou te maa. Mātou te whaafta i atu. Ona mātou te tari tonu. Wa nālo fio e mawai le file mo moni. Tele taimi e whengai ai mātou mo whawhita auli ma pōpuanga. Ai mātou te tālo i lo wanganga. Ina ia mūsuia i mātou, ma whaamanatu mai ai mātou, na e manu mālo i le lalolangi. Ina ia sanga whaamarusia i mātou i a loto tele. So soni mai na ia mātou mapuatu i lau fio o mātou wanganga. A o mai na ia mātou talitonu i a te oe, ai maise i taimi e whengai ai mātou ma pōpōngā ma whawhita auli. Whātumo mātou loto i lau file mū, ma whaamarusia ro mātou whātutua. Ia mālosi ma mauaa ono o lau fio. Alofangia si o mātou atunu pele o Samoa. Ia iailo file mū ia i lātou. Ia whaamanuia fo i ro mātou pure anga. O le taro leo o mātou whaia a lātou ia keriso lo mātou warii. Amene. Whingalo pa iau Yesu o sisiru wanga malu. E foi mai se tupati peso mo mātou lo whātu ia te oe. Maria pa iau leisa o sala lo whātu a tupu. Tālo sie mātou lo sulfa iatu ia te oe. Iosefo pa iai, tālo sie mātou.
le wangelu mo au pa ia umo le langi talo sia I mātou. Ke ri soe mātou te ifo mo whaftai atu I a te oe, a walo kurusu pa ia na e whaole nai na langi. Ye lungo Samoa ma le puleanga whaamonianga le atua le tamaeona le mana uma, I le suafo le tama, ma le alo, ma le nganga pa ia. Amen. O le nā ua whaafonga I le tātou sauninga lotu, ia o le tātou tāulanga whaafitai le tua. E pei ona saunia, ia mataita iai fwoi tātou e lana uauna, le whionga le tākono, ia wharaniko tamiano, o le tākono, o le kalesia kātoliko, mai le whioanga o malie. Ia hanga le leile tua, I lana uauna, le whionga le tākono, ia whaafitai fwoi o whaiwa whaostāulanga mo le tātou sauninga lotu. Ta kono ale kalesia katoliko mai le whioanga o malie. Ia, manuia tele ia whaiva matiute, ia manuia whoi ngā wenga le a whenga iai e le so. Na manatu o le tātou saulinga lotu na, ia, ma le tātou whamai moe le tātou wāta puia ma le tua, ia o whabena fōi o na tātou mua imei ma tātou sā, ma tātou mori fōi le tāulanga whaafitai le tua, whetalai fōi le tua, ia meisi o leua, te atu le matu pāla pāla o le tātou watunu, ia mai lana uauna I le tāpenanga, e pei o na ia I fōi le talo, ia meisi fōi o le upu fōla fōla, mai I le whamanuianga le tua lantou, ia o wasi o tātou o tunu e le ngata o le malei fo mai, ia ai whapea fōi le whamoe moe la tau o le wholaunga, ia ma whamoe moe ngā uma o le nei fōi a stofi. Ai toi whatalo whatu ma hofo le whatu si o tātou o tunu, e le malei fo mai ma le hala whai mai le nei tau fōu, ia ma le nei fōi a so fōu ma lo le wholau manuia, ma lo le langi ma tawhi ma lo fōi a fuai la mo maua. Te atu ana nafi, ia, wa maua tu foi le po ngisa sa, po le fua nga ia se atu, ia po wa, mau mani e se atu le po ngisa sa, ia I mano longa I le po ana po, ia, mana tu foi leo wa tātou, fta iai, I le mga fta wola, mana mga fta usoifua, ia, ona o le tua, mana le teite inga, e le nei anso luas fultasi, o le masina nei ume, ia, o le a telefoi nisi o vaenga, e nga ele tunu ele nga tōtulanga masani ia onga le whanau ai whapea fōi ngā ruenga ia e meise la fōi ia o tāpenanga le whono tele I malua lea toi o le so mtai au ia manisi fōi o whamoe moenga se ese o le a pale whianga iai ia mata ape fōi lo tātou tunu ai whatala whatu lei fō mai ma la whai mai ia ma lo fōi wholau manuia e lo tātou tunu Nisi nei o vi ingo le tua, ma nisi o pesipesenga whalenganga o le nei teimi.
Bye.
Whāngau sore whiala mai ar kai ar kuaipi. E mamoe ala kuaipi. Soli fa penga fala on makfalfengot e amakar kai au ya. Kuaipi whangolongo bunga i urengar benga ala ki mai dunga leo speaker. E whapenga foi makul falalanga. Utunga kai au alu dola story ai kuaipi ya. Ia whawhela mai mangingo aso sempe. Talofa Samoa, le 2AP. Olo e whaafafonga i le tautua le 2AP, le si ufafonga o Samoa. Ia na whaasalalaunga i le 2AP amo 5 whao. Le 2AP whamo iwa tasi tesi ma le tasi, ma le 2AP whamo tasi o fitu tesi ma le wha. Whaafafonga i le si ufafonga o Samoa, le 2AP.
Fa'a moe moe sao fa'a pe wana o oe Tau fa'a se se ai lo u nei ma fau fau Se e tia I se ngalu sa fatimai Ai sao tau mawhai Nai o mawhau whanga ua le ai se tau nuunga A watu mauna I alofa re ai se iunga E o ita e a ua mafuai I so use se ai sao tau mawhai Uale ai se tasi
pe a o moe pa solo uma fau fanga ua le ai wana o oi mai mau pe a na mawhai o na e loa mai lo tau mawhai ai sa e fuli tua mai te fia te patasi ya ole wo fai mai a o so manatu uale ai se tasi e silia te si au fatu uale ai se tasi Whawianga le tai au mai le 5 stars i o pale wapesene nā le whetu lima. E la wata iwa minute o na tāle o le fitu. Yo e tāle fitu o na whawhonga le tātou tāle fau. Ia le fau a mai o le tō whātisia mga lua iei le vaenga o tāle fau o le tō epi. Tua whai maali e fol palasi mai o le timu. Tau foi malo tātou o tunu la tō i tā penanga masani. Ia ma tulanga masani ma nato leu anga iele to tele ia ma se level anga mai lunga le tele palasi mai te munga i le talfa taima le tauranga le Europia ia te mana tu fo io vaenga io lo o mol mawina ia ma ia level tato ma te tunga o tulanga le tau e pei ona ia i fo ia nei ha matanga me nei va yaso le salang le le nafi sulu fo le la. Ia tai loi wa le fa mai le tara le official white out ta nei le afale lima. Ia e ana timo tolu va sola io le telenga i lang de lei fa sola taiao fa sola de la stona. Ia le leio na fuani ia fo fuanga ia matau fa na tinati fo ia ta penanga le totele. Ia ele ngata fa na ia onga ia va be vole ta tu tunu inga wenga fono i malua. Malo so fo manuia malo fo il Falau manuia leo tātou ni mai nei tā fau mana nei fo ia so fa popo leo tau so fo malo tātou wola ia malo fo ia ha telefoni si o programa fanga so solo ele ngata o fo tanga ia e va pe fo tātou tunu la tau ia i lava singa ese fai mali el tā fa timo tā li el tā fitu talfo Tio
Ave Maria
Lai va fonga I tisi o tātou whaafianga ia malisi fo tātou musika le tai ao ia wafoi le whenga I le tunu tāpinanga masani ia malisi fo le tātou tunu I ngā ruenga ia ma tāpinai na foi whanau ia onga malisi o le tātou whtai ei foi ma le palasi mai o le timu bei ona iei fōne nei taimi ai o le ua tāle fitu le wati le tuaipi se mai la whafonga I tātou talafau ia saunia hele vaenga o talafau o le tuaipi. Olo e whaafafonga I le tautua le 2AP, le si ufafonga o Samoa. Ia na whaasalalaunga I le 2AP amo 5 whao. Le 2AP whamo iwa tasi tesi ma le tasi. Ma le 2AP whamo tasi o fitu tesi ma le wha. Whaafafonga I le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Talofa lava I nei tai ao e lo mai o se whapoponga o talafou mai vai whanua. I tala amata, o loo mawalalo lava fo I le awa noe o no awhiai sa moi le vai rasio le hantavirus, o loo pepesi nei I le tui saute Amerika mai si vai ngole ke lope, o iei I la tau o mariliu mai o tinga ina. I le whilo I ngā talafou mai vai whanua ma le sui whaatonu sila le mtanga venga le soifua ma lo ina le asana nafi, na ia tā ua ile o atuleona vai aso, e maua ile tanga te le vai rasi whaato alia e haunga. Ko le latest update leanga whaasoa mai a nafi o le aso sfuluongo me le ua ka oko mai e se fulu cases o whaamaungia globally and we still have around 400 contacts o lo whaapea o ngā makaiku pe ai le WHO and that's globally pa mo le aku Pasifika ia ma Asia nga le sfulkasi ia mo close mo contacts ia makaiku ke bingi think pe mai ele ka ko kasi Australia e po New Zealand evacuate mai o lo fai sa I dinga le soifua malolo ina le langi I le teminei ini vai ngai tau tau fio fe le vave ona pepesi o le whaama ili nei e mafu mai I isumu e uile tito le hawa noia fia ilu tātou o tunu umale Pasifika ai o le amata I tūpea le mtanga venga le ngā solonga o le whaama I ma vai ngai hauna no fauta I ai pe awhai ai le lato mai ua te pena atu nei le fautasi o le afio anga o pia mo le tu unga fautasi o le whaamana tuina leona se furu whaatausanga o le malo tuto tasi o Samoa o le tausanga le nei ua te whawhanga mai e le toi whaatino o le whaanga tama li tai ua te le tausanga e le toi whaia ai o le nganga whaafitai fo ile o le kapeteni o le fautasi a pia se lau ia whawalo Harry Sister ona o lewa tala whiunga le lei le toi whai o le lato fautasi ma le whaamoe le tuto tasi o le atunu ure nei tausanga sa sa no whawalo e le tāua tele o le whaanga tamilitai I vai taua aso whaamuna tō le tātua tunu ue pei o na iere tuto tasi tausanga oma ai o le toi whai ai fo I o le waa o le afio anga o pia na ia sau noa o se tō whāna ei tupu matamali o le afio anga ina ia toi whai se lato waa ma whamana tuai le atoanga le salau tausanga talu una whaabaina le afio anga o pia le taalonga o le lakapi Samoa na ia sau no se tūlanga le leitele I tau mo whinga a le tātou malo I le toi atia e leo tu unga whautasi e whaase fuluonu le whai o le au waa e to ono tama sa alo mua mua I waa le afio anga sa iai ai whaase fulu o tupulanga taravou o le afio anga o pia lea olo o haloai o le tau o le whautasi fōu a pia e se lau fulu a whita la ma o tama whanau lavo le afio anga o pia sa whausia ina le whautasi sa mamoli le nganga whaafitai o se sunga le kapiteni o le au waa
o na langolongo sua o le afiu anga o pia. O le atu o Uganda ma le atu o Congo I le atu Afrika. Le wa whamawina le whaala putuputunga le soifua ma loloina o le lalangi. Le iaio ila tōua afia I le vairasi o le Ebola. I Uganda, e to alua ua whaamoni ai. E to atasi ua maliu Malaysia lo I le potu tinga ina. Ai e lua se lau whasa furuono tanga tole atunu o Congo, ua masalomia le afia. Walu se furu o lo masalomia le mari ni wai, a tō mai la tō ua whaamoni le maua I le whaamai. I le whaatara noa ngā talafou mai vai whanua ma le sui o Fesasidi o le matangan winga le soifua ma loloine le taminei. Ia tangaloa Dr. Robbie Thompson, ua ia whaeloa ai le lai tito la vanua I ono afia I Samoa ma le Pasifika. So mo le Pasifika ia ma Asia o le risk for le mo le o mai o le Ebola ia ka kolo categorized as low. Alanga afia I skanga o coming into contact for the PCI le koko I palpala se tu low po I see sua for il tino pe o fa uom tuna pa pe mengi au le o le koko PCI o le kele o kangaka ia po ai koko pe piliki fo ile mai vai ngor kingo. Yeah, so coming into contact with bodily fluids, yang alai PCI, fape ile kalangoa pole ele se longa wa come into contact with bodily fluids, onga lo alai o ele, fape anga olai wa yengi unga fo yer kakale afia, fa mai lo le Ebola e morunga la fatality rate. Very ranges mai le ongos fua ngai le ivas furu pasenge le morunga le fatality rate for le o le Ebola. Na yeso noe o atu le lua se fuktasi aso e maua I le tanga teisia mo le whaamai whaato a lia e mai a unga. Ai e tutusa lava fo I a unga e mua ia lia e mai. I le ua maua le Ebola o le fulu COVID e a mata I le fiva. Tinga so onga puna ivi. Tinga le uru, tinga o le manava, o le piliki se itulo, a toa maisi a unga ai e mata itulava. O le Ebola e mafua mai le mai vairasi o ka o le pandiko virus, which e kele ai kongo o Asia, ia mai kele a feve ai mai ka diskaka pisi fo le pa tele o ma whatever fo ia fo le virus ko le aqua fedica ai wa lo ya ula ko uma maka I lo mai ai somewhere back in the 80s earlier maka ina pick up mai le virus le ole. Mole sila fia ele e se toka fitinga mautu o le whaama i o tina nei. E le mawhaifo i o na whaia I Samoa se su enga e lo ai ua maua se tasi. Se ia vangana le whale su toto I au se ta lia lo whaunga ina le Pasifika. E sa ilia inga se nei. O lo whaama mawhafo I le tu mamai le whaatinunga na ngā ringa tau se soifua. Fo mai la tu e tau sia e ua afia I a inga. Ua sau notanga loa. E fua lava isi vaenga o le a whaia le mtanga ringa le soifua maloloina mana pa anga mo le puipuinga o Samoa. I ngā ringa mata I tu o lo whaatino le taimile nei ai o le whautua mafoi. Ina ia vau ia le palanga ia tunu o lo o afia. Una e whaisina sao o le sosoro le whaamai le atu Afrika. Talu o le vāwalalata. O na tua oi whaavau malo. O tātou tālafona mai vai whanua mo le nei fo I tai au se sina whaapupunga I le awa uli. Matou le puni ala va, matou te fia whalongolongo I le 2AP,
2AP Siufonga o Samoa na mua I malai le pueina o fatu fatunga o pese Samoa atufunga fatu pese ale atunu whaafafonga I le 2AP I lunga o le 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi male wha male wha mo iwa tasi tesi male tasi.
whawewianga mai anto alai teru, ma lea vai pesere nā le eva mari mautele i sala whai hina ua mai a tātou talafou. E pe yon sa nia ma fongi nato sunga mai te waina i sako le vaengo talafou o le tue pi. Ia toi va fonga i pe a tale valu e pe yon masani ai, tale fitu tale valu. Ia taimi nao talafou se isi whaponga le tale fulua. Ia fa pe fori tale lima i le fia na nei. A ma fori ngā wenga talo longo la tau al vaengo talafou. Le tata ua le vaenga talafou ia nisi o wha mai o le hantavirus ia ma le Ebola, ia pole Ebola. Mai sau mai o ia tua sia, tua felika, ia talo sia. Ia o le tele au siama ma meo vailusi e mafua mai meo manulele, ia ma meo mea tua o lo, ia pe o le tā wai foile i ole pole sumu. E mafua i lesi siama, ia o lesi vailusi e mafua mai mea manulele pe o pea. Ia whapopola iei marwhiangia i savili angi mani matangi le taimi ia whewa i mai meo waa ma meo mea whapena ia masopo i tua oi o lesi maro ma lesi atunu ia o whaingofia i o na whepasia i meo le o le ea ma le savili ma meo vailusi ia ma meo siama e tulouri tai au ai o nisi o vahinga o le tara noa ieri nei taimi pea tātou vava ia foi ia ma tiro tirato i inisi o vaenga o lae whatupla i ele telo siama ia ma nisi o whama i lae peila o kamare le pola so le ia o mawalunga ina i atu Afrika pe o tunu Kongo ia ma vaenga na o le atu Afrika pe o na mori mawina ia tala no mai foi ia le wasili lango le whionga le fomai pe o na whafoma i tatu talfou le tau nei leo na fai fo fonga fo yo le tau fa mai al nei vai aso la toko le se manga o le famna tuina verso se manga ia pe yo na nei vai aso ia o isi ana vai nga fa mal se manga tato moa se manga mata o fie au le lei ia mama fa solo atoa e ma le fo le tau fa ti ai fo mo le fa tupla io o mo me fa ma pa o si o tali tolunga ya ma tulanga fo le tatu te fa mal so manga fa mal la pisi a wala fo ia la pisi mo me vai tafe ma me uma fa pena ye tele na fa ngo fie fo yo na mawai mo me fa ma ya o si fo i vai ngai tra no so i tatu ka maleo o le namu e tatu te tuli loha ya vai ngo fo le to ai le vai ya vai ngo pena fa ngo fie ona tautu fua le namu ia ma tele foi si fa mai e na or kama foi le nga mu le karo se tele foi fa mai la to fai ma fia intanto ia e a fua mai foi mo me di seti pe iro namu ia ma va nga uma fa pena au tato ele ni vai aso ta uol vai aso so manga ia ma nga wenga lo fanga solo le tato malo tanga wenga so manga e pe ona ele ni vai aso atoa Aliso tanto fa fianga ya maliso tanto pespesenga le taiao manatu au suru to tele wale wa 2 minute o te ai le tu la fitu ya le ya no fai le sa plasi mai te bunga le va nei ya fa pe fo le taimo le taiao ya e fai ama tauto baba ai tu langa fa pena ya le taimi tau fa natinati e fo le tele o ta pena mai se ia o le tele o le tātou atunu e angai mai le talwhatai ma le taulanga le o pia o le pisi la tau ia ma la tawhoi ua ia il malu le malo i se vaenga ia o wale ngā ruenga masani ia ma la tawhoi ia ngā ruenga sosoani e le wha sosoai na le whenga sola i o le atunu walus 4 minute leo te ele fitu Sita
Ba be vianga le tai au mai atau langa tanga loa ma le pese na le la ngoto mai sa vai wa musuai yo nga wa yo e de ya se me tu mau la le la ngai fatal fatu yo i malua nga so longa foi le ya so mo to tai au i to le so tai au ya tau lunga foi le tau fianga tele la tau fono i malua ma lo le su fono ma lo foi de orsai ya elenga tai danga mai le fono tele ya fa pe fo yo na mawale lao ma le no to ya sia mai ai lu tanto tino ma inga ya manisi fo yo fa mo ngala to ya le o to mo ya mtani malo fo yo tanto tino on ole fono tele malua Sinoni kuota buke soko heo fanda ene tuku holo heo oe eko auni teu fefe oi tu
covering Samoa on all four corners right here on this station. Telefoi mamoe Sau sau ia Ta fia fia lene teni manaya Paangalo umao Paala vela vea Pese pese maya Matata tape Baila ala ai miliona umalama Una sau ia ta pato Pa uala valea Seyo paalongo atua o fia fia Ta upuli matasa bali balianga ia fia Loku fatu e uatata bakaile nei manuia Sau sau ia ta fia fia lene teimi manaya Paangalo umao faala vela vea e pese pese maya Matata tape baila ala e miliona umalava Una sawia tapato pa uala valea Que tau sala ele pana mea e se tau talamai Au mai sau talima beta te fia paalo mono ai Talela vale pa atalia tu mama pau pau Ne i maolu male mana o ae te i uale tau Sau sau ia ta fia fia lene teimi manaya Paangalo umao faala vela vea e pese pese maya Matata tape baila ala ai miliona umalava Una sawia tapato pa uala valea Sau sawia ta fia fia lene teni manaya Paangalo umao faala vela vea e pese pese maya Matata tape baila ala ai miliona umalava Una sawia tapato pa uala valea Una sawia tapato pa uala valea Se fonga la bese le tau o Messina ina wata luas for 5 minute on tala le valu. Tala valu on tau fa fonga le tunu e tau tala fou o le tai au mare vai ngau tala fou. Fai mani mai lo sai lungo le tele me se le ngai mai le tau langa a le susul tai au fa timu fa malu. Ya o le vasa palasi mai timu ngal va ve nei. Ole futi male umele Tale tangi tau male fa malele Ai o fola o pea ileva atele Ia so o Samoa mania tu nues
Velo mai o loli mai Malifa maavele Tofaina la upele Ole ata fama vai Ne ingalo lengo ai O te mana tua pea Ua sisi fa vai lo tola fua To faina soi fua O eta fefe Le a fila ua mu mai le lai tu Tamata ue Le tua tane Fai mai wali pupu Fai pule sala fai Solia le fafi file mu Ai fai ni talo sanga Ile mala ua tupu Ai aua lava le fatala tu Nao whanoa Ile mala wai Samoa Le a fie pongai mai lo Savai o le ato O mea tofo O wala tauna salamo Samoa lo tomalo Fafati mai o ngalu fao aliao O ngaulo mafingo tau leao Faatali timu le nu sava mau Ia mangalo mai le salatingi lau Lawa fio mai le kaisa ia o la tamana fafola Ia la 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 Ia la 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 Oi le teleni e sau ia tau Sei tau tua i le malo Ia la 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 Ia la 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 Oi le teleni e sau ia tau Sei tau tua i le malo Fanata viliua o te mai Tu la isiali Maua fai mai Ia file muia to ale tai Tali ila misotai Fai talia peretania Oele Teleino aina O se fanata abili Ai moli mauta maiti malea Fafineo kilisi O e lava na e papa O le fanata abili O le na lava O le na lava tofa ile malai mulinu utia pawa ole malai o malo inaria tu ole mata Samoa so ia le tafa so ia la ia so ia le petu ai lao a ona fua Fai maso o tama E alua tule mano Ae saule se sala Olo o tu sila lo milengo Ale lao moso oi so oi samo Zau ia la ia Tao ile ti paula
te peni pese mai te a ia wa lama lama ole e no le moana ole e pai pai ana tau o sole tai papa o le tua masala ole ia ole ana ole ngatai pale e taele la vai le tai pana e tai ai lo sau mai ape usi mai le mai moa ole apa pia pia tama ole e sale moa le nei asumana ya ho 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 mamana ya me aso ho 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 pasi mai na ia mai ho mali la palo le muai lo moto ole nei ua tato no ole nei na so o te non se vai e una ole pule mai una hey 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 mama nei le asole hey 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 wale nei uma me ua oke o tau mai le wale ai ni le masei awala ia nei e toi ta tu lai lo ai siva ile mali mai ole musica pai nei ai o pita la 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 ata ta solo mo e kuma la 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 ua e o ile masina manda ia lansa sa ua e o me ai atana Whaafufonga mai o mea uma ka ko te whaia e le lalolangi e sila fia uma
ele langi. Sina nele nani, longo kwa le mapu, mai ona fulu, fulu o le mani, ne uma walo lolo, lona mafau, e faya mo ita olo mama, e ya lo wonama, mafana fana, olo malama, malama lama, you know I wala, I mi leana, tata wilea, oleo matana. Lua fia fi, ole aso. Tazo vianga mai le hawe bense al puni ala waa. Koe tai tonu aina foi ma maftaina al whenga soloa i le tunu e mai se lava o le amatanga la tau. Ia o le nei tai au whatimu timu man nei fuia stofi. Te lo foi le isto tele wa matani se tiu te mga alwenga wa inga alwenga matata le ono ta le fitu. Ia ma le nei tai mi le fai mari o le tunu ono le tulanga foi le PC ya va be foi o na ave fa mo moi nei fa na o ngai nei tuli le taimi mate ya o ngai tal valu ya va be foi la cho tal valu a matanga venga pe al masani le fa yo lo le fa business ya o va ngai company ya ma hagai me tai nei mo a me to le ninga le va le tala cho i al telefoni vai no ma tu le e api le mauta i petesa ai te le po fele api il Saul tamauli le na tonu me nafi ta le na mlanga me nafi ya le vai tasi mai salolonga ya por ta jo motele sala fai so mai la vaga nei ya koleni mai ya le timu ya le sa fanga solo lavani so ta penanga mai se to le ninga ta jo wa ya o ta so little rina me bia ya va per foi ai si sa le va na le telefoni le vai no ya va be foi le litorina o le kiona sina mai pia ya va be foi le si va le fiatau le vasalo loa mai o i sa lua i manono il wai va le inga le taita ya o le telena o tapelanga le nga tole pisi o vai nga foi le o talonga ki titi le vole fona mata alo le versionate tau nei loai au e la feilo ai mau ia mai fafo ale foi mai ama o Talofa Samoa ni sila ia mau mai fafo ia le la tau fai ui foi le tamu sangala tori kiriti ia mai lo ai au e anga ilunga le sambini ia pesa ili foi ia sambini feilo ai mau ia mai fafo ai fa pe foi la ia ta penanga la tau le tato fai ka me tai ia pese foi na ia vai ia la tau foi ia tole ninga la tau ia ta penanga ia ninga tole walo ia o kapiteni ia o le lango no mafioanga fala tonga ia ar tau singa foi le aula tau ia va be wala sao se mato vale leo yo fatal fatu le komsina ia me se foi le mato vaenga le alva leo mal foi mo lo lava pete iwa e fai ir kala foi le rope que o fiki se laki fatalo fatto il tele o tapenanga le foi e mori maulu matu i pisia o tau fai ui wanga benga i wala ngol fai ngol verso fo e tawon pa o ai loha i le fanga solonga la to proclame le ngantol savali ia auta alo ai fa be foi la le fai moi le fa pa i ai matalai i mai malai te fau al moto fono ia fa be foi mota ia ole fai foi mata va tasinga venga ale felo tusel fono au fa tula fono ia one se vai nga uma ia ole morbuina o pisi ta penanga la tau ia i nei le peninsula i nei molulu
ai mai se foi ia o le telo tapenanga wala foi tapena mai meo au siva o pese anu mafio anga o savalia onga ia o vainga umalava ia o pese pesenga ni so foi pese fale nganga o pese lotu ia o sina vainga lo o pese ai lo tato tunu le taimi ia wa lewo faita waso toi o le toi o le vai so fou ia fa yunga lo le vai so fou o mal masina ma toi loa por la mela toi o le toto tasilone su fata sanga ia lewo ta pena ia ma telefo ia le pisi o le tato tunu le ngata le malo le fa le malo ia o komiti o ia vaenga ma ia vaenga ia va be oi ta penanga la tso sa linga ainga o kalesi o lu mafioanga ia e pe ona ia il fa mo moe o le nei vai aso. Through my window at my bed door, I'm in the middle, too many brushes through my hair, I feel alive.
Margareta, ya teo 2AP. Welcome, well, 2AP, number 1. Hey, 2AP, number 1. Ototele ole yatulu, sa upape ele bademu. Otama mai meleke otalu, evadi life lava ona mutu. Su e mase vai basamaru, tele masani talu la etu. Te sula vai le tokaku, esu e mane unu e faya selu. Sola uma o seila imeleke tia I oe ile ala tele no fa solo ile au ala tele masio oga wata umaleke o uma po ia so ole fa apete pete salane ole tama mandeleke o uma no fa ya tu o te ma tele tele te ula baile tu sameme tia ilo aina a esola no vo isata pua ese mai fa ala talata ile fa ito a ole ana sabali vali solo ile ala e o se tele mai le taula ai ua o ilo ana lava e ma paulo no malo ana la fama sola uma o seila imeleke tia I oe ile ala tele no solo ile au ala tele masio oga wata umaleke o uma fo ia so ole fa apete pete talane ole tama mandeleke o uma no faya tu o te ma tele tele te ula baile tu sameme Olo e whaafafonga I le tautua le 2AP, le si ufafonga o Samoa. I ana whaasalaunga I le 2AP amo 5 whao. Le 2AP whamo iwa tasi tesi ma le tasi, ma le 2AP whamo tasi o fitu tesi ma le wha. Whaafafonga I le si ufafonga o Samoa, le 2AP. Te fai a tu e manu ia sa mo e lumana
Iai pia ma o tō I teimi o puapua ngā ma teimi o whaingata. Talofa lava I lenei tae awa e alo mai o se whapoponga o talafou mai vai whanua. I tala a mata, o loo mawalalo lava fo I le awa noe o no awhiai sa moe le vai rasu le hantavirus, o loo pepesi nei I le tu I saute Amerika mai se vai mo le kelope, o iei I la tau o mariliu mai o tinga ina. I le whilo inga talafou mai vai whanua ma le sui whaatu musila le mtanga venga le soifua malolo ina le asana nafi, na ia ta ua I le o atu leona vai aso, e mawaili tonga te le vai rasi whaatu alia e haunga. Ko le latest update a lenga whaasoa mai a nafi o le aso sfuluongo me le ua kaoko mai e se fulu cases ko whaamaungia globally. And we still have around 400 contacts o lo whapea o ngā makaiku pe e WHO, and that's globally. Pa mo le aku Pasifika ia ma Asia, ngā le sfulkasi ia mo close mo contacts. Ia makaiku ke bingi, think pe o mai ele ka kua kasi e Australia e po New Zealand evacuate mai. O loo whaia sa I ringa le soifua malolo ina le langi I le teminei. Ini vai ngai tau tau fia whee le vave o na pepesi o le whaama ili nei. E mafu mai e isumo. E ui le titio le hawa noia fia ilu tātou o tunu uma le Pasifika. Ai o le amata I tūpea le mtanga vengo le ngā solonga o le whaama I. Ma vai ngai hauna no fauta I ai pe a whai. Ai le lato mai. Ua te pena atu nei le fautasi o le awhio anga o pia mo le tu unga fautasi o le whaamana tuina leona se furu whaatau sanga o le malo tuto tasi o Samoa. O le tausanga le nei ua te whawhanga mai e le toi whaatino o le wha anga tama le tai. Ua te le tausanga e le toi whaia. Ai o le nganga whaafitai fo ile o le kapeteni o le fautasi a pia se lau. Ia whawalo Harry Sister. O na o lewa tala whiunga le lei le toi whai o le lato fautasi ma le whaamue le tuto tasi. O le atunu ule nei tausanga. Sasa o noa whawalo, I le tāua tele o le wha anga tamele tai. I vai taua aso whaamuna tō le tātua tunu ue pei o na iere tutu tasi tausanga oma. Ai o le toi whai ei fwoi o le waa o le awhio anga o pia, na ia sau noa. O se tō whāna ei tupu matamali o le awhio anga. Ina ia toi whai se la tō waa, ma whamana tua le atoanga le sa lau tausanga tālu o na whaawaina le awhio anga. O pia, le tālonga o le lakapi Samoa. Na ia sau noa se tūlanga le tele, I tau mo whainga a le tātou malo. I le toi atia e leo tu unga whautasi. E whaasa fuluonu lea whai o le au waa, e to ono tama sa alo mua mua I waa lea whio anga sa iai. Ai whaasa fulu o tupulanga taravou o lea whio anga o pia lea olo o haloai. O le tau o le whautasi fōu a pia, e se laugas fulu a wheta la. Mau tama whanau lavo lea whio anga o pia sa whausia ina le whautasi. Sa mamoli lea nganga whaawitai o sunga le kapiteni o le au waa, o na le langolongo sua, o le whio anga o pia. O le atudu o Uganda ma le atunu o Congo I le atu Afrika. Le wa whamawina le whaala putuputunga o le soifua ma lolo ina o le lalangi.
Le ia yo ila tō wa afia i le vairasi o le Ebola. I Uganda, e to alua ua whaamoni ai. E to atasi ua maliu ma le isi o lo i le potu tinga ina. Ai e lua se lau whasa fulu ono tanga tole atunu o Congo, ua masalomia le afia. Malu se fulu o lo masalomia le mari le wai, a tō mai la tō ua whaamoni le maua i le whaamai. I le whaatara noa ngā talafou mai vai whanua ma le sui o Fisasidi o le matangan winga le soifua ma lolo ine le taminei. Ia tangaloa Dr. Rappy Thompson, ua ia whaeloa ai le lai tito la vanua i o noa afia i Samoa ma le Pasifika. So mo le Pasifika ia ma Asia o le risk for le mo le o mai o le Ebola ia ka kolo categorize as low. Alanga afia i skanga o coming into contact for le PCI le koko ai palpala se tu low po isi sua fo il tino pe o fa uom no pa pe meni au le o le koko PCI o le kele o kaka ia e poi koko pe piliki fo ile mai vai ngor kingo. Yeah, so coming into contact with bodily fluids yang ala PCI fape ile kalangoa pole ele se longa wa come into contact with bodily fluids o ngai lo la yo ele fape anga o la wa ia unga fo ia ka le afia e fa mai lo le Ebola e mo lunga la fatality rate very ranges mai le ongos fulu anga ile ivas fulu pasenge le morunga le fatality rate for le o le Ebola. Na ia sau noa e o atu le lua se fulutasi aso e maua ilu tanga teisia mo lea whaamai whaato a lia e mai a unga. Ai e tutusa lava fo i a unga e mua ia lia e mai. I le ua maua le Ebola o le fulu COVID e a matai le fiva. Tinga o sa onga puna ivi. Tinga le ulu, tinga o le manava, o le piliki sa itulo. A toa maisi a unga ai e mata itu lava. O le Ebola e mafua mai le mai rasi o ka o le Pandico virus, which e kele ai kongo o afongi o Asia. Ia mai kele a feve ai mai ka diska ka pisi foi le patele o ma woleva o foi ia foi le vai rashi con le aqua fedica ai wangalo ya ule con uma maka ilo mai ai somewhere back in the 80s earlier maka inga pick up mai le vai rashi le ole. Mole sila fia ele e se toka fitinga mautu o le whaama i o tina nei. E le mawhaifo i una whaia i Samoa se su enga. E ilo ai ua maua se tasi. Se ia vangana le whale su totoi au se tā lia lo whaunga ina le Pasifika. E sa ilia inga se nei. O lo whaama mawhafo i le tuma mai le whaatinunga na ngā ruenga tau se soifua. Fo mai la tau e tau sia e ua afia i a inga. O sa unotanga loa. E fua lava isi vaenga o le a whaia le mtanga winga le soifua malolo ina maana pa anga mo le puipuinga o Samoa. Ina ngā winga mata i tuo lo whaatino le taimile nei ai o le whautua mafoi. Ina ia vau ia le malanga ia tunu o lo o afia. Una e whaisina sao o le sosoro le wha mai le atu Afrika. Talu o le vāwala lata. O na tua oi whaavau malo. Ma tātou tāla whauna mai vai whanua mo le nei fo i tai au seisiona whaapupunga i le awa uli. Ma, wai mai ia, e watu se fora. Le ai. Ea, a au mai lana tau singa tama. Le ai.
E ata ma e tunu pa o se mo mau. Oi kiki o awakonga o le ali ele ai. Ai e lata ma, le se me ke manga oi. E fale o ke le lunga le lima fa se fulua mo.
Pa vivianga le tai ao mai le tofa ia suao Felice Micaele ia ta mai tio la inga le tai ta mina wa mai atu talfou e pe ona toi fa salawina ile nei taimi o le wa 4 minute o te ai le val no winga ia wa tele ina matanga wenga ma tiute ia ma fa moi moinga masani o le tato tunu wa business le fa yo loa in company ia wa nga umai ma tal val pa a fai o le wa matau tiute ia mangaruenga ia malo le usu malo le falo no tinga ia malo foi le ono sa io le tai a fa timu ia mangar tau jeri lo ipo tau mo se la fie sa vai ia polisi vai nga balanga le sa palasi mai timu ngal va nei ma le tai nei ka no winga ia o tau to ali ai foi ta penanga la tau ia ala tanto o tunu mai se ia o tulanga foi le molina foi na fana wa onga tena foi wa matal se wa onga ia iro na foi taimi fa tulanga le tala valu e pe ona ia foi suinga la tauia ia o le taimi amatai ha onga ia fa pe foi nga wenga le wa tau nu ia le tele bo su foi le foi fa tuanga ia wa tapena foi ia nisi vaenga wa ia tulanga i le neva ia sol for tanga i malua wa leva foi ona minoi ni se vai nga foi kon kalate foi wala la e minoi nga benga tele pe yo onisio ala la papa onisio wala sima ya o denga te polo nei ma se formo tele se la fai e nga benga nei le fio nga malie ya ma fenga ya na tele na tau tele ngese mai ai la nga mai foi yo lunga le tele la to ya le yo na fai mani o nga benga lo fanga solo ia e inisio ngā ruenga na e me se fo i ngā ruenga tau whana tinati o lo o tau tūli ere nei taimi hi lo matu i ia ona o le whawe moe whailili ina ia tau nu mate paule lo veso lo toi a le veso fau ia toi o le hanga ia tolo nei taimi whasolo atule ai le veso fau whaiunga lo le veso fau ia amataroa ia porkalame ia fata oto mai o le tatou sisinga fua a le tatou tutotasi e au fia ai ia savali fole le mo lato uma i whaatonga le pta alo ia ma savali le porkalame mo le malai tia whau e le ngatau le vaenga o le tatou mauta fono i tia whau le ai whangasolo ia ma tau whamaia ai me se foi la ia le faletele ia po le vaenga o le ofisa le o le failo tusi o le fono o faitula fono ia o nisi o ngā ruenga o lea e mōre mawina ia usu ma ia le vaveao so le tale lima tale ono upa o sa mana ia ma minoi fo ia kon garate o lo o whiangai ma ngā ruenga ia e tuai fo le mana vaso le fiafi ona o le tau whamaina ia ma le tau toli ina le taimina ia taunu atu whaiunga le vesa fau ia ua taunu le taunu unga foile le tala feunga ia ma tala feunga i lei mo le polkalame ia ua langa ia i ta lolo ia ma vaenga uma whapena ia wale ta penanga atoa le ia po le tino atoa le o le ta penanga i le aso le whanga solo ai mwhapa ia i le tatou ofisale o le fono whaitula fono ia o lisi vaenga o lo whanga sole fo ia tulanga la tau ia e te le vai e le ngata o ta longa le ta pena fo ia le mato vaenga le au alo waa alo pao pao alo waa ia ma vaenga o fautasi le ntanu me nafi nei tuma nei le sa mai sa la fai ia fatalo fatu le tato nu ma le tato fianga sa lolonga ia me se fo le kapteni ma le tato va al tolo le tanu me nafi ia fa pe fo ia sa uma o lea ua ta pena ia ua whaiwhainga mea le Thailand tau ia o ta pena ngau nisi o vaenga ia mastasi fo ia polkalame o le pise fo ia a wa o kapiteni o loo mafio anga ia o la tau fo ia lo o ta pena ina ia ma a wai hi le whama moele o le tunga fotasi ai va pe fo ia whanga solo ia le liki kivikiti Samoa te loa tau whamaea sei tau wamaia tu le sto ia po le alkulanga o iei whanga seronga le liki wa tau na maua au ta alo ma aule malanga mai fafo e fo ia aule malanga mai fafo
ia ona whailo ai whaile manisio au lea e tau whamai e le tātou ngā salonga le tātou liki ia ke kiti Samoa te ele niso tāpenanga la whai tāpena nu umawhioanga ia la tau whaafiafianga o siva o maulu ulu o mo meo pese whaleanga nuu kauwanga whale iku ia o kamanga kamasasa o anga e mo wale aka ia maletele o whaafiafianga maletele waenga i ia paenga la whai tāpena la tau pespesenga whalenganga mo meo pese lotu ia ma ye ma konseti na tau whamai ele porkalamela tau i rutu tas yoi tele o vaenga o le pisi ele nei taimi au whaita waso toi o le vaso nei ia ma le vaso fou ia o lo o tau whanga sole foi ia le tele o tāpenanga a wale tātou tutu tasi ia wau foi pulenga ma malu ali i whai pule tono nu mawhioanga bo whai foi nisi o tāpenanga ma nisi o vaenga foi whaamatango fie nu mawhioanga ia ono tātou malo whaalolongia malanga mai a turumamao la tō le valaunia awe mai li tātou whawe moe o le onos full whātou sanga le tutotasi.
whaalongolongo ua so'o ai Samoa ma le Pasifika atoa. Fonga o Samoa, e 2AP, whaafiafianga sui whewhinoi, mai le peninsula i Munino. Over the top, alle 2AP. Wharewa te whonga le lado mai sai ai si loloa. So whakana whaame te huren malanga le kai si oloa. I le si tuala. Mawa mai lalo whapea me whawau pea sa linga li utau ta ilo leo. Ona mafu anga o le longa. Bona and Fonty, One Liquid News. Tara. Okele ia ui oi pai. Okore fo i me wapale vai. Talofa wapala. Okele ia ui.
Manoni o fungala Sausu e masaili Awasa fai o la umiti Se tasiwa avel masuiti Ua mitia elela Le saua avel mau E balingi loi masa Taulava ina o te padu Susana oi vanu Vali maya oso manatu Mo ngaele nganga Te fia vai Io alofa Watumu ife ai Sausue levau maoa Pe mauai se tonu atoa Ai talimai atu mauma Fai usole oma faufaula Ua mitia elela Le saua ave mau E malingi loi mata Taulava ina o te patu Susana oi vanu Vali maya oso manatu Mo ngaele nganga E fia vai Io alofana le taimi o le wati o le wato e luas folo minute o na tale o le iwa. Io e tale iwa o na tātoro liu lea i le tuinato tala mai le bale si fasalau ni Sila, ngana Peretania, e pei o na masani ai, tala o Pasifika, tala o Talonga, ia ma tala o I ma o i tala ato i vaenga o lo vesi mai ai, kama mātutua lei o i Saina o Amerika o vaenga i se o ke lope ia maona foi tu tupunga mea lai tu tupu mai oi le ngata o taua o pālota ia o le tele vaenga o swinga o le tau ia ma vaenga uma ia e mau mai foi tala o ima o ma tala o vaenga se ese o lo langi ia e me se lava tala la tau ia loto i fale o le sila ke le loa i wale ma vai atu pe o la tapena ia ma vesi foi fainga pālota la tau i sila pe le family national ia
o le a ve se ia me o ngā ruenga foi e pitalo pe valu afe le i va afe pe e ngai o whai on whasau i ko mai e le lua kesi mani wha miliona le a tipi tangata ve se isi tangata whai ngā ruenga pe wha malolo isi tangata whai ngā ruenga por sao lea o le wha moe moe o le whai ngā malolo i e nei e Nipsila ia ina i ai talusia wai o le tuwa ia tui e fina ngalo isi o le tātou tunu ulai o i Nipsila. Whai mai ia o le pālo tāle whai e te sira fia e te le tari eina i a le fuafuanga ia e maise o le tamau ainga wa whiona tausi ia ma mea uma whapena. I o le pālo tā Nipsila le tapena mo le masino no vema o le tausanga leita nuinga na ia tu whai unga le tausanga. Ia tā pena whai o la fua pisi e whai Nipsila la tau ia. Ia mana yu tātou tangata misi tātou nei Pasifika o lai tā numero silia i tono Nipsila tele tātou le Pasifika i olo a fia papa au i tono Nipsila tala iwa tala mai le teo wawau maloa Nipsila
Tase wau fianga ma se fonga ma lio le lio taulanga tanga loa ma le wai besene na le la ngoto ma le montele sa la faia leo toi kuata le iwa toi fulima minute on tala le iwa ia tala iwa tato tala mai le teo fawa ma lo ni sila toi tasi ni masina mata le World Cup le FIFA le soka le faia yo i Los Angeles ia le ia Amerika ia va pe foi ma Canada ma Mexico le ai ma se au le Pacifica o alwai
Wa o tu e vi fale olo savelio I nei la fatuanga I sa taua whalongolongo atu e tu e pi Le ala leo Samoa Te paila tua sibio polu peo te iloa Te la ona au ne au ne dono Tama, wa e mai ia, e watu se whala au. Le ai. Ea, a au mai lala tau singa tama. Le ai. Ea, tama, e tunu pa au mai se mua maoi. Wai kiki o awa konga o le ani, e le ai. Aya, ea la tama, le e se me ke manga au ai. E fale o ke le lunga le lima fase fulu a mo. O le taimi o le wati o le ua to e 5 minute o le talo le iwa. E na matanga o le ia stofi tu te mga aluenga e meise foi hia o le tato o tenu i lo na tulanga hawa o te tele hia whamalo foi le o le sa i le tenu nisi o lo o ia i lunga le tele ia matau mo whainga foi o lo tau mo whai mai ai tono le tau langa le Iopia. Ia i ba ia le tulanga masanu le matanga o ngā aluenga. Ia pape foi ia malava singa si ese tono nu mafioanga tono ainga ia pape foi ia le tato fama boy ia ngā solonga hole fono i malua to nei matai au ia ona tau lunga foi leo le foi toa fiaka tele ia e pei ona ia i fama boy la tau ia
o le fono I malua. Toi fa malo atu fa talo fatu I le tatou tunu malo foi le usul to tele malo le onsai ya malo foi le nga rue nei taimi tiute mga nga mata taliwa tala mai wale si fa salau ni sila hia mai manatu o tau lunga joy mal tatou fa Talofa Samoa mo nei foi tai ao mo le tele le ufale mo le ufafo mai si o le tai mo le uta le tunu alwenga malava singa ma fa ta ma soli inga se ya ole a talo lo I foi lo tatou tunu I le so tatou fila tai ao mo se si fa bo pongo le tatou fa Talofa Samoa